Igisirikare cya Leta ya Congo FRDC cyakatiye abasirikare barenga 200 igihano cyo kwicwa. Mu cyumweru gishize abasirikare ba Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo FRDC batangiye kuburanishwa ku byaha bakekwaho kuba barakoze mu gihe barimo bahunga umwanzi barwanaga ariwe inyeshyamba za M23. Ibyaha bashinjwa birimo gufata abagore ku ngufu no kwica abaturage b'abasivile. Kuba rero izo ngabo za FRDC zarahunze zigata urugamba mu gihe zabonaga ziganjwe cyangwa se zineshejwe na M23, byatumye M23 ishobora kwigarurira igice kinini cy'uburasirazuba bwa Congo ku buryo butari bwarigeze kubaho mu mateka y'urugamba rwa FRDC ndetse na M23. Nibi byatumye hafatwa izi ngamba zikurikira. Ndabishimira cyane wamaze kwanda subscribe kuri EKTV Rwanda, nawe mushyashya ngo uhaye ikaze kanda subscribe, hanyuma tukugezaho amakuru meza kandi yizewe y'ukuri atavangiye. Like, share ndetse na comment byose ni ngombwa. Uduhe ibitekerezo byawe tumenye icyo tukugezaho niba ari cyiza cyane. Ndabakunda cyane. Muri urwo rubanza hakusanyijwe ubuhamya bw'abasirikare basaga 300 gusa. Muri iki kiganiro ibiro ntaramakuru by'Abongereza Leta byagiranye na bamwe mu bayobozi bakuru b'ingabo za FRDC ndetse no mu myandiko y'ibanga ya ONU cyangwa se UN yashoboye gusomwa na Leta, ngo biragaragara ko izo ngabo za FRDC zari zifite ibibazo byinshi, harimo n'icyo kuba zidahembwa neza. Ni ikibazo cya ruswa kitigeze gishobora gukemuka no mu gihe hari habayeho impinduka mu butegetsi bw'iki gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Congo. Ni mu gihe guverinoma ya perezida Felix Tshisekedi ivuga ko yashyize ingufu nyinshi mu kwinjiza abasirikare bashya benshi muri FRDC ndetse ko yaguze n'intwaro nyinshi. Aba basirikare bakuru bo muri FRDC bavuze ko nta kintu kinini ibyo bivuze ku basirikare bari ku rugamba mu gihe badahembwa neza, ndetse bakavuga ko bari bafite ibikoresho bidahagije. Colonel umwe mu basirikare ba FRDC wari ku rugamba muri Kivu y'Amajyepfo aganira n'ikinyamakuru Leta cy'Abongereza yagize ati ubu baratunenga ariko natwe dufite ibibazo byinshi kimwe n'abandi baturage bose. Mu rubanza rwabanje rwabereye ahitwa Musienene i Bukavu, ubushinjacyaha bw'igisirikare bwavuze ko mu byaha abo basirikare bashinjwa cyangwa se baregwa harimo kwiba iby'abaturage, gusahura ibyasizwe na ba nyirabyo bahunze, gutoroka igisirikare no gutakaza intwaro nyinshi mu ntambara bari bahanganyemo na M23. Abenshi baregwa rero baburanye bemera ko koko ibyo byaha byakozwe na bagenzi babo, ariko bahakana uruhare rwabo muri ibyo byaha. Bashimangira ko batataye urugamba kuko bari baburanye na za unité zabo basanzwe babarizwamo cyangwa se bakoreramo, nyuma bagenda mu rwego rwo gushakisha aho bagenzi babo bari bahungiye. Uwitwa Siko Mongombo Brice, umwe muri abo baregwa, yagize ati ntabwo byarugonga, twarimo dushakisha unité yacu dusanzwe tubarizwamo, nibyo batubonye muri uwo mudugudu ariko ntituzi uko twahageze. Abibye barahari ariko n'inzirakarengane nkatwe zibaho, Imana yonyine niyo izi ukuri. Gusa nubwo ibi byose bivugwa ndetse n'ubwo byabaye, abasirikare nabo bavuga ko bafite impamvu nyinshi zatumye bahunga bagata urugamba, ngo kubera ko Leta ya FRDC cyangwa se Leta ya Congo ngo itabitayeho na gatoya, ngo byatumye nabo bafata gahunda yo kwirukanka kuko ngo nibyo byashoboraga, bazi ko bakiza amagara yabo. Urubanza rwarangiye hari abasirikare basaga 260 bakatiwe igihano cyo kwicwa, habariwemo abagera kuri 55 bari bakatiwe igihano cyo kwicwa Musienene ku wa gatanu tariki 28 z'ukwezi kwa kabiri. Abasaga 200 muri abo baburanishwa ngo bacitse gereza batoroka mu gihe ingabo za FRDC zari zahunze umujyi wa Bukavu ku itariki 14 z'ukwezi kwa kabiri, igihe M23 yari bamereye nabi ibataka. Umuvugizi w'ingabo za FRDC mu burasirazuba bwa Congo, Lieutenant Colonel Mark Zukai, yavuze ko aba basirikare baregwa basuzuguje igisirikare, bakora ibyaha byashoboraga gutuma abaturage bajya ku ruhande rw'inyeshyamba za M23 bigatuma zikomeza gutsinda urugamba. Gusa nubwo abo bafatiwe ibihano byo kwicwa bakemerwa ko bagomba kwicwa,
wahoze ari perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Congo Joseph Kabila Kabange wahereye mu mwaka wa 2021 aza kugeza ku mwaka wa 2019, we yemeza neza ko ingabo zose z'amahanga ziri muri leta ya Congo muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo ngo ziramutse zivuyemo nibwo amahoro ashobora kugarukamo. Sinzi rero ngo umuti uzaba uwuhe, dore ko Tshisekedi nawe yinangiriye kuba yaganira n'inyeshyamba za M23, dore ko n'ubusanzwe atumvikana n'uwo yasimbuye koko Joseph Kabila Kabange. Mu biganiro twabagijeho byashize yageragejwe kwicwa inshuro zirenze 2, ariko Imana ikagenda ikinga akaboko. Anashinjwa rero cyane gufasha umutwe wa M23, ariko we utagira icyo abitangazaho, gusa akagaragaza ko ashaka ko igihugu cye gitekana. Kandi nanone nubwo bimeze gutyo, ingabo nyinshi za FRDC zikomeje gutaka zitakambira leta ndetse zibasaba ko bakwitabwaho, hanyuma bakareba ko bakora urugamba. Nubwo benshi badasiba kuvuga ko M23 ibarusha byinshi, ariko banasaba leta ya Tshisekedi kugira icyo ikora kugira ngo ibongere imbaraga, hanyuma nabo bahangane na M23. Bigaragara ko ikomeje kubarusha no gufata ibice byinshi bigiye bitandukanye. Gusa Tshisekedi nubwo bimeze gutya, we ntabwo ariko abyumva, kuko akomeje kwizera amahanga atabaza ingabo za Afurika y'Epfo na za Sadeke n'izindi nyinshi zigiye zitandukanye, agakomeza kwinangira avuga yuko atazigera aganira n'umutwe w'inyeshyamba wa M23 mu by'ukuri ugenda uganza abasirikare ba FRDC cyangwa se ba leta. Ndabakunda cyane, n'Imana ibamere umugisha, mukomeze kugubwa neza aho muri hose, muhaye muronke mugwize. Ciao ciao.